Sport Vibe, True Men TV, Sport Vibe, True Men. Sport Vibe through True Men TV. Ikaze kuri True Men TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Yes, reka nkuramutse wowe nshuti ya True Men TV, rwose nguha ikaze kuri Sport Vibe, amakuru abagezweho rwose. Aho twari twaraye mu ijoro ry'abagabo rwose tureba uko impande zombi ziza gutandukana rwose, aho byari bikomeye hagati ya Real Madrid na Manchester City rwose, aho Real Madrid yari irimo kwasa ikinobonobo rwose ikubita ibabajeje cyane Man City ibitego bitatu rwose ku gitego kimwe, aho ku munota wa kane rwose Mbappe yarafunguye umukino, bakubisemo igitego cya mbere. Man City rwose wabonaga yuko ifite umukino mwiza, ariko rwose byayo bigapfa ubusa. Barakina ku munota wa 33, Mbappe abatetsemo ikindi gitego cya kabiri, bajya kuruhuka ari 2-0, bagaruka bafite icyizere cy'uko kubikora. Baragaruka barakina, ariko ku munota wa 61 Mbappe akubita ahababaza rwose ari 3-0. Man City rwose ibabara cyane, itakaza n'icyizere. Gusa bageragezaga bagakina ku munota w'inyongera wa kabiri, yari ku munota 92 nibwo Man City yaje gutsinda igitego kimwe, babirangiye ari ibitego 3-1. Real ihita ikomeza ku giteranyo cy'ibitego 6 byose kuri 3 bya Man City. Ariko rwose nubwo Man City yagiye, wabonaga yuko ariyo yihariye umukino, aho Real yakubise amashoti 15, Man City igakubita amashoti 12. Amashoti yajyaga mu izamu, Real yakubisemo amashoti 8, icyo twise shot on target. Man City ikubita amashoti 4 mu kwiharira umupira rwose. Man City yari ihagaze kuri 52.8, mu gihe Real yari ihagaze kuri 48. Bagerageje guhanahana amapase, Real yahanye amapase 498, mu gihe Man City yo yatambaje umupira rwose bahanahana amapase 528, ariko bitigeze bitanga umusaruro. Yes, reka nguhe ikaze rero ukora subscribe na like kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ya siporo agezweho rwose. Borussia Dortmund ihura na Esporto rwose, aho byari bikomeye rwose, byaje kurangira ari 0-0 rwose. Ahangaha Borussia Dortmund yimanukira rwose yemye, kuko yahise igira aggregate ibitego 3, mu gihe Esporto rwose yari ifite ibitego 0 rwose. Borussia Dortmund ihita izamuka rwose yemye nk'umusore w'ijigija, ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho nta kibazo na gito ifite. Paris Saint-Germain ikubita itababarira, ikubita rwose ibitego 7 byose, ikubita Brest ku busa ibitego 7 byose, ikahita izamuka ku giteranyo cy'ibitego 10.
10-0 rwose. Umukino wari utangaje, aho abakinnyi bigaragaje rwose, buri umwe wese yashakaga gutsinda. Ino kipe bari bayifatiranye rwose, bayitsinda rwose namuwe ibitego 7. Paris Saint-Germain rwose niyo kipe ibashije gukomeza itsinze ibitego byinshi rwose, tuyibwira ngo felicitation mu cyiciro gikurikiriyeho. Turebe uko bizarangira. Gutsinda ibitego 7 ni uguhabya abo muzahura nabo, ubatera ubwoba kugira ngo ubereke kuri ikipe ikomeye. Dukomeje Juventus itaha isubira iwabo rwose n'amarira menshi, nyuma yo gutsindwa 1-3. Umukino utari woroshye cyane, umukino byadusabye ko tujya mu minota 120. Aha mbibutse ko Juventus ubwashize yari yatsinze 1-2 na PSV Eindhoven. Baraza barakina uyu munsi, babanza gutsinda 1-2, aho basaga nkaho banganyije 3-3, bongeraho iminota 30, ariko biza kurangira rwose Juventus itsinzwe 3-1. Ibitanze amahirwe ikipe ya PSV Eindhoven ihita izamuka rwose n'ibitego byayo 4, izamuka yemye. Juventus iba ivuyemo gutyo rwose. No kuvuga ngo amakipe azamutse mu cyiciro gikurikiyeho ni Borussia Dortmund ku giteranyo cy'ibitego 3, PSV Eindhoven ku giteranyo cy'ibitego 4, Paris Saint-Germain igiteranyo cy'ibitego 10, Real Madrid izamuka n'ibitego 6. Ayo niyo makipe abashije gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho rwose. Nimba utarakora subscribinga, liking, unatere comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya siporo bikurikiyeho. Reka dusoreze kuri English Premier League, umukino wa 26 wahuzaga Aston Villa na Liverpool rwose, aho yaje gutungurwa inganya na Aston Villa rwose ibitego 2-2, bikomeje gushyira igitutu kuri Liverpool rwose, aho ishobora no kuba yanatakaza igikombe. Banganyije 2 gakurikiranye. Mbibutse ko ejo bundi yanganyije na Brighton 1-1, none uyu munsi bakaba banganyije 2-2 na Aston Villa. Ubu ikaba ifite amanota 61, ikaba iri ku mwanya wa mbere, aho ikurikirwa na Arsenal n'amanota 53, iri ku mwanya wa kabiri. Ariko mbibutse ko Arsenal ahangaha itarakina umukino wa 26, bivuze ko Arsenal iramutse itsinze yahita igira 56, hagasigaramo amanota 5 yonyine. Urumva yuko hano rwose bishoboka ko Arsenal ishyizemo akabaraga yatwara igikombe. Nottingham Forest mu gihe Man City iri ku mwanya wa 4 n'amanota 48. Mbibutse ko aya makipe yose atarakina umukino wa 26. Urumva ko nibaramuka batsinze baraza kuzamuka. Reka ngushimire we twari tuzindukanye. Iyi yari Sport Vibe, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Rwose uri ingenzi wowe udukurikira rwose kuri n'umuyoboro wacu wa YouTube channel. Gira ibihe byiza, turaza gusubira ubwo turaza kuba turi kumwe n'abasesenguzi dusesengurira hamwe uko iyi mikino yagenze muri rusange.